Boum. Appel. Allô, Gami en direct. Oui, si Chiam au Canada, la cachette soit bien Gami en direct à Mjopar. Ok, Mtoukouf. Boum. Wa alaykoum salam Nasir Swali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam ma sultan lumi. Au clause tête de mort nous renvoie mtoujo bloqué. Watukufu wa jamalifu wa Comore. Comme d'habitude le 13e jour. Inch'Allah Hohanza Hirobbal Alamin. Richelieu en amour. Na mettez cœur. Dans Gabo cloté des morts, je sais pas qui, je sais pas. C'est quelqu'un qui est anormal ou je sais pas. Shahai nous jo commenté ma fête nsena udom vumbu anet son bloqué direct. Watukufu wa jamali funga mambo Mwenyezi Mungu hukaya mjuha wanono, mganyi wanono, Hohanza Hirobbal Alamin. Ya haina mkomori kao ujihundu harume dunia mafi. Rwalo yuho mayoti jimwana ma evra. Rwalo la réunion, rwalo malani wantipi ya Hohanza Hirobbal Alamin. Gamumbushulio ni heri na baraka hanyonsi pia. Watukufu wa jamalif, comme d'habitude, je vidéo kao si uzifanya si uzamba, karnaka uparo joransi, haukaya badika Mwenyezi Mungu alitamani. Shakabati mwanadamu, ujo ulishangazo, kakaramba izemdonai, ili za change hasbaba Mwenyezi Mungu. Jelikao watukufu ripar sauzade wa he video rafanya juzi. Wa alaikum salam mama Nail ripar sauzade ya he video rafanya juzi. Ikao zade uo ngarjuhenda na uzamba na uonesa edili vile mbavi en bref harmem na suje uo rambie ye mjomba. Watukufu wa jamalif comme d'habitude haukaya si kardi uvumbu wa mrudina na singar aminu ngaramba uka ngazi changeo si kardi uvumbu wa mrumji na singaramba uka ngazi changeo haukaya relewe fasiri ya ubinadamu na sitara siti do wanadamu wala hitima wala hasara wanzo wa jula shaseli jula ranguhale ngarjula ranguhale haukaya ni mrutso ujula hawanzo ya jula uongu johamba zinji ya njarma polomiki ya njarma mafitsi ili ya julwa cha 60 deja ngarjulao heni zoramba ongaramba hasbaba Mwenyezi Mungu kwa siwamba hasbaba Mwenyezi Mungu depuis très longtemps pas que maintenant. Wa alaykoum salam Ahmed Ben Sheikh mon frère. Watukufu ze sujet kao don lonizo sujet mbili ikao ye sujet nzima. Wa alaykoum salam mon frère Himidi Salem. Yo sujet kao si uzamba karna mleme wa uzamba. Wa alaykum salam Aliati. Wa alaykum salam mzee Mlaraha. Watukufu. Ye sujet ya mwando manyanyasi mkomori ya lola pas longtemps. Yafanya ukumbi ikao ukumbi uogoja vila harma mezi miliba ndo wafanyishia. Ikao halola mrumshe. Ne mwanamme ti mwanamme ulona sutia so comme d'habitude mzijuao. Ya ukazenyi kumbizuko ukaulaya. Wa alaykum salam Laila Mariama. Zenyi kumbizuko ukafaranta. Salam manziwa. Zenyi kumbizuko ukahunumanga. Zinunyi kumbiza he mwana mshaulona ne mwanamme utona.
wasaya wa uvuka, wasaya wangamiziwa. Si unika wa ushababi konsei. Wakati kanga jokaya, iyo farudu zenye kumbizi fanyishe. Haukaya ngabo wadzaza hatu ikao, wafanyao zenye gangi nwana hawa lolo, zenye kumbizi fanyishe. Ngabo ikao, watu ufanya, wafanyao tupu tunezi kumbizi fanyishe. Watukufu wa jamalifu. Waalaikum salam Laila Mariama. Si jibu ze salam zani zonti pia njo kontinize suje. Ngabjo jar detaye mbavi hambavi. Shababi kao yafanya ukumbi deja mezimili kejatimu. Ama sarzamba uhadungwa banda hadungwa. Hamenase watendo dahoni. Ne hawara wahema na mshe. Ne hawara hema na mshe uo mhindi. Uo mhindi. Shahema stehe Mwenyezi Mungu yaribu. Karna uvumbu wa mruzina. Karna uvumbu wa mrumji. Shasu amine karamba ye mwenye yowelewa. Oui mon frère Elali Bouita. Ngabjo hujari zambe. Ye famiyo waelewe. Hauka abasari zamba uye shababi katsondo dahoni. Ye mzaza mwanamshe katujiuzisa. Ye mwanamshe katina haja. Hamenasewa ni wahindi watade wa menaso telefone. Ye motloga jakaurenga apeli zao. Finalement, respect Ibrahim Mohamed. Finalement, wajivenu wa hoso mwe shababi. Wadungana wahindi wa ili. Wende wamambia ukaya utendo dahoni hula tena. Ohenda ngarjo huwa. Ohenda karna huba nafasi. Na wanubu watukufu. Alizia hapo. Ngarjo weleza. Heli zenongo. Nge wakatio. Jela niso detaye. Wa muhimili ya wambangu wa jo muwa ikahendo hahemru mshahe. Wa wahindi wa ili. Wa muhimili ya wambangu wa jo mkazabaha miyeka hasubitondo dahoni hotena. Yode suije njoka ujajorongoze mashababi ya ukaya haina samdiga wa ukumbi. Gabo izori amino kawa nungu anzanao hakaya walulana dopilonta wajango fanya ukumbi. Wangu anzanao. Walulana rangu hale wafangu hundu maesha ngu wafanya ukumbi. Wangu anzanao. So wafanya uze ukumbi direct. Gabjo jar detaye suje ya bili. Gabjo ngengeze shababi tso yulo hunu Marseille. Ika shababi woi harengwa ni mjomba hai. Mjomba hahedi ya mrenga huja hunu Faransa. Ikawa mjomba hahenge mwadi. Haremani attack. Ngubalo beki. Yeka shindi. Harenge mwana mshwahe. Hambitsi harumanza ika wakajabiro barini shaha hunu visa huja. She visa kajabi hunu rayo komor. Hawasili hunu ulaya. Ye moto wangu subise mjomba hahe na umtabisha. Hidi hata hamua hamreme. Haukaya haja hadungu mvinyo. Gemle vimazi. Mjomba dofikiri ya ukaya. Vomye ya renge mwanamme. Ba mwanamme de ujoju wa msitiri. Sha mwanamshe kana ujua mtsambuwa. Kana ujua mrengeza. Hasiya bu harenge mwanamshahi haja hadungu mvinyo 24 sur 24. Nguno haina wakati. Ngule haina wakati. Finalement abasal zambao. Hawa mjomba. Haukaya harenge beki yahe. Hareme mjomba. Ima vazedu wakaurambi uende bala. Walimu mlangu hatu ambengwa paro polisi. Olaya buo mlangu ya juhe atawe jusqu'à maintenant kajaoneha. Gabjo jarangezeni wanada mkorangu wandu komori. Mdoju wanada mwa deplase ujamanga. Mgati ke Faransa yambe gurongo mwana mshahe komori. Na wale mwana mshahe ngemle vimaji. Mulatsike huni yambe gurongo mruhula na ngu juke manadamu ulohula. Yadunga vinyo. Yojahunu ngio rahisi gujwa idunga. Merci Djibril Swala. Il y a mon frère qui a confirmé qu'a déjà on le film Mohamed. La joja jelongoze shababi oke shababi we yarasa kats hayeuha. Hakawa hendeza. Hadungu mjomba heulomu madi ya rumani attack. Ikaweli atuwa zemadi zahahi. Ya mdeplase komodi hata ya jamanu. Ya mrenga kaji ya msaidi yembabi hefami. Dada iha sahara mesheha. Na ide mjomba wadao. Hadungu mvinyo do mwamala wae. Gajoja detaye.
Mwanadamu oi ya elewe ya ukaya hayataingu jole mambuda malani kaudo yaliyo watukufu rahane jajar maze suje sihungu zade ukaya wo zade ikao zade wo gamumido Mwenyezi Mungu au kama Mwenyezi Mungu demu nyiziliwa wakati kao zerongo huzifanya hasibabu ya Mwenyezi Mungu shakujazifanya hapa kujazifanya bagwanzo bezi kujazifanya bagwanzo dunia wa huswive kujazifanya bahari ngwanzo wanadamu wa udohunda mapesa na etoile harme pajia. Wa alaikum salam kinaza changu zifanya hasibabu ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hujibu juzi pas longtemps chez les wajana fanya message ya mwanamshahatu ikao hafanya errori ikao ya mrenga ujahunu manga de mruma mzazahe harenge mwana wa hemru mshahi hambala ujahun hajarenge mzade uo hamsemi kufuru hammita hamhibi hayuha hendezahe ruone se sujet yo juzi ikao mbaba uo harenge mwana mshahi disparese wangu kwa tujua mahala nikao do walio rizilani rizamba rizirongoa Mwenyezi Mungu jabara hari nikajawabu ola mwanamsho hatu haniparo siku wa jana haniparo siku wa jana ola mwanamsho ikao haringwa ni mbabahe wankabu mzazahe harimani ataki hokomol hasibabu mbada haisha ukaya ye mwanahe nge mzirone ya mrenga de mrumme ya mlola ya mrumme hamuhibi hunu malse hambala hende zahe humahalani ya liyo ngusubise tambu na mashaka haukaya avasar zamba uhasahazaya na mangale message na ifanya juzi mshele wa jana Mwenyezi Mungu yanjibu siku wa jana mwanamshaku yanipara ni mwanamshekati na telefoni shangabo maore ulova zini wahe yaone message ya bale telefoni ya heda kanside na ye waona o kajatota za hambie mwanamshola ukayandami de turamu yanivumbua e histoire ndiyo uyo yuturamu ya yambao c'est vrai si pas moi mrume weilo da mina iban weide alola mzaza hangu mwana weina mzaya wei mdembaba c'est vrai mundami shani saidi ni pare turamu haukanga mtabiho depuis longtemps gam souffre depuis longtemps guni uo guntabisho mwanamshi hani para harmo telefoni ya mwanamshi wako maore hanambia ukaya turam mide mwanamshi humandoni heli ya rongoa haka urongwa shiusiu silambu hamamlo anzu ya nimenasi turam mide mwanamshi ikao wakaumdea sababu misude ya mrumshi misude ya mwanamshi sababu mwanamshi ndo wewe amba mide mwanamshi ikao na renge mruma mama hangu mide mwanamshi ikao mbaba hangu ya mbaba ya lola mama hangu ya nrenga ujahunu den loda mina ikao di animita shemane na kahupara parce que tu sois iti nerve si on hamangu anzorangu ina hamba tula muti nerve ben tsoka hupara mabezi ntabishawa turam gamjoka mzaza hangu malani yaliyo kati tranquille gamjoke famille hangu lo Marseille kati tranquille turam sauve-moi turam hunrangongo unrendi abasar zamba ou parce que gam subisi imbaba wengu ni wangu ntabisho tina ujwa uvumbo mahalani kao do yaliyo mimira yanambieze ngozonti pia zamhunra ni esheki nezetambu zengwe kao hazifanya ya resante ukaya harede nayi ikaungu jitu chaka tina anti ya urejeso mwe fami gena bezo rejeso mwe fami ya gena bezo ya rejeso mwe fami ya simwambia ye message hunambia nambio hanyu abatura mwambio hakushatsu wambio malani niliyora gamanzo wawo ujuo malani niliyo simwambia nike numero hemruma anike numero hemrume timpare mrume kajajuisa tipare mrume kajajuisa timfanyia message simwambia ntuka mituram ikao wewe hurende naye mrumshahongo muongo mtabisho na wamrumshe wa mana duwa mrenga halafu izo njo kwanza nuhambie
actuellement yekemzade uo humuwahafu hau humrende nai hau humtsimbiambi deja ngamine mafoto deja ngamine numero si garde zenongozo ntipia si mhantiza message kajanji si njia haruma WhatsApp si mfanya vocal si mhantiza zishilia si pare famia hitsabe mwana mshohat ye mwana hani para hanambia zabarzo ntipia hanabo mjiwaliyo ye famia he gwanzwani force nwambio mjitaba ekutu mnambia ni mfanye ni rongo tifanya c'est pas obligé mnambia ni mwambie no mjiraha nambia rongo tifanye message Mwenyezi Mungu anika kabule mwana mshengu ngu ani ngu reconnaissance erreur ngu subise tambu ngu jitso hanifanya tani contacte kajalata wakati yabona mnirentse o wakati mimi Niger o wakati njoma bianina mwede shamtije mdoni force ndamba rambio mahalani yaliyo rambio mahalani yaliyo sinauma biani ganjo hambo wakati kao de njongo ne situation de jokaya omjia liyo sati contacte ye mwana mshola ikao maore yakaumnike telefoni yakaumwonese video wakaona wadzima rihadisi umwana msho eldarasa uhakaunitsa depuis longtemps hakauni para mahami njiga jakaushidani parisa finalement alhamdulillah yapeli jatsirenge rihadisi rifanya plan sha ho haba vanuhin gamridi na bie mrumme yeke mwana mshewo hum deplace mjiulio yeka hum tabisha yeka hum redenai wallahi na Mwenyezi Mungu gamine mafoto ye jirani wa hugene mafoto haukemru mshaho kati na telefone hate fixi kabati fixo daoni ngabo telebe ngwanga l'hôtel izo zonti pia ili mrenga notage awoga mwambo kaye ka humrenga u déplacer wallahi na Mwenyezi Mungu gotsojona bo balwa roho ngo jozinga watukufu mwana mshohatu hatulafikira ngabo wandu hokaya ka hadisi na wandu shagaja kawambia ukaya wede mrume mzazahi hawabeke mrume gumtabisho gumderange wakamwambia pare police sha yeroho ketsumbulia ya bengu paro police shadon saukaya alhamdulillah marhaba bo Mwenyezi Mungu haukaya ye message na hanti mrume haishia doambia ye famia ya ukaya e mwana hanyu hasanga mjomji yaliyo hani para kajafa ngujitso izo ikao luyarenda ava sarzanza au gwanzwenzia ya ureji harmo fami. Oui, bonjour mon frère Ali Azali. Tsoka upira mbrefu ni himide Mwenyezi Mungu banda harikubalia ya message yako. Gamjio haruma ze sujets za hangu. Oui, kwa simama. Mama chérie, longue vie à toi kwa simama. Watukufu wa jamalifu gamjio harumu sujet ya mando. Ye sujet ya mando gamjio hoso mashababi tsoi. Ishababi wenke Marseille. Ntinambange Marseille actuellement. Aukaya hahibu. Chawe shababi kao yakao yeshi Marseille. Ikao shababi woi. Katina kirtasi. Haringwa ni mjombahe hujahunu manga. Mjombahe kao harimani ataki. Wede mjomba ya kaufanya yeza fami. Wede mjomba kaangalia ye fami. Ni bonjour Saidi Msoma. Ye mjomba hatu mnariali ya kana hafanya haini za ufanya. Habitsema nyanyasi hata hawaswili shaha hundu visa. She visa kaja hundu komora. Ye mwanyasi hawaswili aja yobakide na mjomba hodahode. Finalement ngutlete mjomba nai ngutabisho mjomba hende hata abasal zamba uhamua. Harengeye beki ya mjomba hamreme mjomba ye beki la hodani hata na mjomba ishemeza. Ye mavazedu wakaubu wana wawa jeni. Ye motrola wambengu wajo pare polisi. Ge motro wakaubu mlango. Ye motro ya uhe ya rambio ya krao. Atabasa kajareje. Ikao ye motro ikao ye mlevi. Ye unwa mvinyo aisha kufua. Ye kajilimite ho huna. Ranzona mbize famizatu ndo hunu. Na mkera viheni urongo manahe. Au mana mshahe komori. Ya dotunda wenge na mdu hindi komori. Yewe mvula bange. Yewe mnamvinyo nge komori.
ya wandu hamanda wa mwabala ujahunu wajuja wa yune banda ngiobure siparufanya message ya mwanamshe ikawa harenge mwanamahe wambaba mzima mzaze mzima hujahunu Faransa ye mwanamahe ola hadungu juma utona vinyo finalement hawe mwanamshwahe akaudowe wana atensula hawe mwanamshwahe haremme mwanamshwahe mbe milion sana ye message yoti yanda gamu yeshele yao ni mwanamshwahe ya mrenga ujahunu wei harungwa ni mjomba hekao ye mjomba weide uko ili akaudofanyeza dao ye mjomba weide ya kourengezeza dao haremesheha haremani ataki havura wa mundu genji kapa harege mwana mshwahe amjogu le point de ma soeur ali endumati t'inquiète pas harege mwana mshwahe ya jahun mwana mshwahe wakati na mdu ya udunga wa itotu na vinyo harmaze park itotu kata harmaze park ya kejuma utona vinyo finalement mjomba ya dunge mjomba ya muwe na umtrete c'est pas que la première fois ya juheba sa ya hibu ya klawe baada hamreme beki hata ngalamdu made ya vura wa mdu to ushinda ye kanguru hongu balo bek ye mwana mshwahinda nge beki la ya remem jomba ulongu mdu hazi ya mreme hata eske wa binadamu ya latif vanu wanadamu wanungwa la ukomori wa jahunu banga kwa tujua ukaya waruma kwa tujua ukaya zefamiga zwali dao shamdu gujo hunu hadungu vinyo juma utuna vinyo bahali ngobure ya latif iwanungwa jwa binadamu iwanungwa jwa umkana mwa mwanadamu iwanungwa jwa unsundai hauka wenji wajinika ya ukaya dunia ni banu watujoba kijuska dahali wanadamu wa jihanti hambi na upo wangushewo habeze na urenda nayi na utsimbambi eba mdiwaza wa ukaya gamjoura nse dunia inu gamdozo ya ukaya ngarujoula wa harma yeba mondinu gamdozo ya ukaya sonsi pia kabatu juka ula hosu kwa juka hufa sonsi pia haini ngujola wa duniani rikana wenji na wenji kwa wati rikana wenji na wenji wa ribadingo pourquoi wenji uhami mto uliwaza wa mungu zabaringi mrengao ya interneti mwirende lo chama la urenda nai la upula na sheo mitido pa mrusheo izo namba upia musitiri izo namba upia mitido vumba zina izo namba upia mitido vumba mji haukanga mjokaya ya wenja fanyi sitara watokofu gamlongoze shababi woyi umaada nikao ya jihunrao haukaweka jihuenda watina ulevi weka jihuenda watina kalewe shaya tro hitswani ya ukaya mimi rangu no mbahatisha mimi rangu haukamjomba tsende timono abasa rizamba wangu anzao namna yaseza hekomora mjomba tsende timono hanambia zinungo pia za mhunda helia lubahata ibu ya kaudumra mebeki helia unkudi helia zimba shababu ino mwona nanyu mabido yanu malitir shawallahi nga njomkoriji heliare mamjomba hahe mwenye humzaya beki wa mjomba hangu heliasibu wa mjomba heyamuwa wa mjomba hangu nombahatisha nga njomkoriji rekange mlevi rekakati mlevi nga njomkoriji haukaba nwinjwa hanyu nga mfika banu harume tinu nga jo shangazi ho nga jo liya wangu ngabo siwasa ikawo rituru ku ya dunia walimfikiri wa Mwenyezi Mungu daibasi shemba iza makasetini mbaiza ziko babuha ziko komante wa uona face à face kwa jajo bwana wana hanyo hao kwa jajo sputwa bwana hanyo hao aukaye kanga mibanu ga mrongo gamanilio wa Komoro parce que ngam amina ukaye ya deux moments ngam jojwa ulawa shekamru haniba uso hambe mrunda amina kesi ukanya tsunamba désolé na kesu kam tsunamba somahani vale video ila njaka ubezanga mjwa fronte
wadasho hangu wajomba hangu heni ura ngoma na komori mbuna fikiri na mpanso wanadamu mwa deplaso hoja hunu manga na mpanso wanadamu ikaunga mwa deplaso hoze malizanyu hoja hunu mbuna tsende hule darange delenka nilo komori ikawo katina nguza ufikiri tsotsi una maji hoja hunu ngwajuru ngwana hanyu wa warende nai wa muweni wede zao hauka hunu enorongo hunu vinyo hunu du erongo hunu vinyo hunu na mangaleza we harengwani mjomba hae huwani yibibi yake tranquille yake sage shahauni ukaya nguo mjomba hae ulo handicapa nguo mjomba hae ulo yarmani ataki ya mdugi ya mle mebeki hata ya msimbu wezi ungo ya kawo yendeza hae. Subhanallah. Est-ce que wow binadamu? Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas bien. Yodi manana ba memi nombahatisha ganjom corrige. Haukane kenge jao, hawasudi jao, ganjom corrige. Ilimlelo ukaya banu sikagarungo sikaju shangazia. Mrungu jo shangaza mru haruma komatele. Mrungu jo shangaza mru haruma na video. Shamru yoheleli ya mru kana usubuti ya shangaza mru kangu ujora mbokaya waihahimila shababi. Na hinyinyi wanadamu majihansi. Mtso ule konese, mtso ujua njema. Majahu numrendeo zofamizanyu nai. Majahu numrendeo jumbatu nai. Na mzie baulisa. Mruhamando hika haka mwamia kili hajuele wakaya. Ya mtowa harumen kutuilo komori. Ya mtowa harumen kutuilo komori wa iha manza. C'est vrai hunuye vinyongi yontelele. Enero rajana ngo pariso. Jana na mungo mitsano ngo pariso. Majana maili ngo pariso. C'est normal mjemba baihe. Gamdu wazao ze famiza hanyu. Hudu wazaka wa ya hurenga wengi handikape. Husubutu do mrema. Uwe mjombaho. Ya remani ataki. Ya tuazimaliza ya hurenga uja Faransa. Gomuo. Gomremo. Uwe binadamu. Haya yeyo anferaho. Bien sûr. Bien sûr. Watukofu. Heni mbure ngomru. Parce que la plupart ya hanyu. Horenge wanyanyani hoja Faransa ili wajua msaidieni. Horengaze fami zanyu je Faransa ili wajua msaidieni. Kamtsurengaze fami ili wajua msubise ni tangu. Kutsurenge manyanyani ili wajua hutuendolani. Kutsurenge manasho ili wajua utibebe. Goronge manasho waho ya jia husaidie. Na mdo fikiri. Utikia hunu wabega mtsogorenga mdukada tunda yengu yenshije komora. Yenge je komora. Yenge saji. Gemswali hina. Yeye na adabu. Yeti mjeoni ngomde plase. Shika huno kanga mlogoma na hema nama. Na ulange juma utuna mabido ya klambo na vinyo. Umlenge ujahuni ya jahu tsimeni. Mjomba we. Ezili bazahindu. Do ulawa. Ezili bazahindu do utabishiwa. Ezili bazahindu do adabishiwa ni mwana mshahe. Na wema na kaumonda we kakawaye. Ye kakawaye. Ye kakawaye. Maman Elise, si tu commentes encore, je vais te bloquer. Si tu dis n'importe quoi, je vais te bloquer. Watukufu, gamlongozo yeshababi ui. Ni mwambie ya ukaya. Zenjema mjomba ho ya huna de ya hutuar mkutsi ya komo. Uluje msaidie fami. Banda yeye dia kaudwangalie fami. Banda yeye dia kauangalie oahuzaya. Yeye dia kausaidia ye fami. Mnyezi Mungu hambeshe ya uwadu kwamba ataki. Atakiyo yimvuru wa mdunge enjikapa. Hahurenge ujahunu ilijo msaidie. Ufanye mbahazi ube mzazaho mbahindu yale. Ufanye mbahazi usaidie ye fami. Ufanye hazurenge bana ya kaza. Yode mana mjomba ho ya hurenga hujahunumanga. Sha mjomba ka jahurenga hujahunumanga. Ilije umumwe. Ilije umtabishe. Ilije umtimbiembi. Ilije umtimbiembi. Cha. Heni ya jahunu ya kaunwa tlampo komoro. Yakauna vinyo komoro, hojahunu gudanganyo ya kiti.
haukangu ndongi yobure gudu azuka ya bala hapula gudu azuka ya bala haruma gudu azukeze maliza kaumbi hau nuzila tizahi gamlao harmo suje yonji harma yumnofu wa he suje ya vili yunesha babi hasa haishi haungu juishia ukaya mimi ntina huba nafasi akwanada Muhammad aninga judu mkurishe ni mduelewa ukaya umanadamu wa peo hojaje uwe mjomba holo endikape uwe mjomba ho ikaw havura wa mdu yede honanga kuja unufarata gombo hebeki yahi ukijuma umua yakati ni mavazi juka humle meka umtimizi afu jazar nganjom aninombe hatisha mjomkurishi watukufu ngamjor me sujet avec lui. Le sujet avec lui, le sujet est vraiment triste. Et quand remido Mwenyezi Mungu ukayaramba sujet zinji za elimu Mwenyezi Mungu anikatawfiki aukai sujet abasainu sujet ya shababi kao halula mwanamshe même pas 2 mois wafanya ukumbi hajaha menasewa ni mwanamme e mwanamme ndo ya menase woi wahindi waili duwambie mwanamme bwana harusi atendo da honi hahetena wamwambie kahwende umva ngamjo huwa na Michael je suis pas journaliste wamba kwa jomua wimla fanya ukumbi watukufu wakamanyanyasi nkomori heze faida zihunrao husumwaze message za hatu hadhulumiwa hatowa mali atsukanchasi afanya ukumbi mwanamshe na mzazahahe wafanya komplo wadungu bwana harusi kaja parubuliwa hotsoko memro mshahe finalma ezafanyishiha halizirongo warzilani mjomba bibi harusi nana mwanamma bibi harusi olie ya ujawani tahi wamegwani wao waelewa mesaji ya hangu bwana harusi harejeziwa 16,000 euro mapesa yahahe ya rumia pia hasibabu ndami na Mwenyezi Mungu yaniketa ufiki na zamba yaboka batsi wakati kauntujuana nezembi watukofu yeshababi wei hafanya ukumbi mempa 2 mois wa ukumbi wahenga mwesheleyo mempa 2 mois halola mwanamshe mwanamshe wengu yosho hamzaza hai ikawe mwanamshe wei hele hadisi hajata basa mzazi hakaujwa kemana henge na muhindi mzazi hakaujwa kemana hengu sorte na muhindi shaban si wana umegasi malaba mwanamme hokubaliwa ndo alole mrumshe ikao kutumjua tabia shawende utahando la hukubaliwa ni mbadahe na mzazahe wende hukubale ndola ni mzade kutumjua dojoka ya ngojora ndo sinema yé depuis quand soit na omega sima bête on est des bêtes haukaka tuele wa yakamrumshe mrumtsa mwele wane mrambulane wakati u demander dola sandu kabendo au hasard na le directeur mon message sha engamjo biliaje gambirilio ili mzaza bibi harusi ile wekanda ode no vumbu wao haukaya ishababi wai waisha babi kao wane problem wanondwa mji mzima ya Latif wanondwa mji mzima wi jazar wanondwa mji mzima nsujuro bini baki kitina kawayi mjeni kitina mumjini sharohombi watahe shababi ya jialule au kaba no uziro vanu hali ndola kanza ike ya mirande waingulolo hunu shabafanywa condition ya ukaya shahoda onionga jula wa mwanamme ndalolo wandu zai mwanamme wala mwanamme wakatsuele ukaya yemrumshoria mlolo mwana zalobano wakati na bezo ya mirande katujwe fasilia mirande wendo wa hadisi Yeshu li fanyishi ha déjà ngasina 2 mois même pas 2 mois wangu Yeshu li birinro mashallah shema na mshangu ya shohamza hata abasa gene shambulu yae imwana mabatiram wakati mimi
na kaudohe da banda sati tsahando la yedola sai ukubaliwa jeli fanya shughuli na ukumbi tido da mbaboda honio ye muhindi woi ya kauni menase tiparomo na hoda honi shamzazi hamba ukaya ola manzanu wa hemolikoli walangwa soma ubadzimo universite ola shababi hazirenge okode mazababi makalboshi kalamba shababi kalboshi de shababi utsojua isho yanzao yaenda o hazard ukudufanyishiha wasafanyishiha zengozi antuke mndu mshiga jaka mharezizie zungo zahe olo habe mndu mshahangusha dokaya a partir la message si aminike mndu mshiha jibloke mtizaida minae haukaya muju wa tiroha ukemana meyo ufanya mbahazi henu wakati ya haja na uladu dahoni mzaza enshi yodene mwanahe mzaza ngeno wanahe wanaume uye shibara ngwa una T5 shawa uziro dokaya de mkinisha haja ke kalimbahi yomkinisha haja haroha heda hulupiza jale dene mrumshi valange mkinisha kala ngwa pihangwa lao shamu mwangu azofanya ta declaration des arts ula resiste ula mwanamshe kama ngoni mausiku hamambie mwanamme ya ukaya vanunga we vanu damina we shenu wakati njo hunga nyumba ntina ubaki damina we henu wakati njo hunga nyumba ya hangu ntina ujua ni shida damina we mwanamme mbahali vanunga mondo mbio alitsahe nyumba rendera yenshila wa hunu hanyu nguambo henu wakati njo la wa hunu hanyu kuna ubaki donami wakati le mwanamme nguyelewa ze changement nguonwa na negligence hoda ho ye mwanamme ngena usiku yambia mzazi ukaya imanaho hanambia ukaheno wakati jola wa hunda honi tinaoba kidamina yengu jondunga vahe mzazi hambia mwanamme ya ukaya ya botofanya mtilawe mbakiranu n'importe quoi mzazi hamanda wangu ambia mwanamme ukaya ya bobande emru mshahamba ukaya muraha mwede mrange nyumba ujo hudunga ya bona mbakiunda honi ya bobo mzazi wa peu kutuhunga namna ya bima naho ya woleze mwanao ya ukawede mrumaho hatowa mali rimrengea mali hahulula wangu wazijua katina maisha katina kertasi ibidiri mnike kertasi gekango mdunge shawe mzazi gumambia mwaname ya ukaya ya wakade hedi lo mtila wa hunda honi na msostahimili mbaki vanu ya mwaname ya stahimili na banze problemu nyinyi mko gadema bana harusi umala honi mtsohanze mwananyu wa deplase iladi wakati mkwaza mtu ukaya nyuzi ya pia taze kursu nikamfanya ze kursu muhanze bwana harusi wala rekange na papier ekakati na papier muhanze bwana harusi akejuma ufanya kursu ni haida hata nyuhanza bwana harusi adoli benyuba na balanga mwesho hamzaze izo nugozo tipie kao ni wazaze nuzifanya wazaze wanjima gado na hanyu walo lo mtoko bali wa ngoma la oni hanyu zila pia gamanzo na hanyu walo gaspie wana hanyu ani wango maha walo fanya ze kursu wango maha walo libaza nyumba na izo nyumba za hao mwalaza. Ce qui fait mal, c'est quoi? Au dire de ukaya mzazi hajibu bwana harusi yode malaika mzazi ngojwele wangu. Bwana harusi hawambia boma. Na bwana harusi hahuelewa. Omwezi wa madu ya lule mwanaho haelewa ukaya wewe kutikonta. Haramba ukaya parce que ni ujua mabaka mtsupia. Na balanga boshahula. Na balanga bokursu. Bwana harusi yoji dobli yola wa hazini henda hulupita. Ajali dene mrumshi. Yamrumshe ujwamba nsuhula. J'ai déjà mangé. Yabo yo namna ya ukaya mwanzo mumdunge. Yabo bwana harusi akaujijula ukaya mwanzo mumdunge. O jironda ukatindao. Wingwarao wana haukaya o wazazo wenji walo harumwetsino wana haukwa subutu wa warongoza. Hauko wana hao mofukoni hao utsimbambi. Ufanya mafiti. Homofukoni hao mzazi ukamhara unjofuko na biema naka arrête qu'est-ce que tu fais motundo anahanyo armwe ze shamblo za hao winji gwenda hawazi winji gwafanya wa uchafu winji gwajuza sur internet izo nywa zaze kamtsujua izo nywa zaze kamtsutunda na izo ngwe kauzi jilo zifanishi hao wakati la mzazi kwa mabihilila bwana harusi afikiri bandeli no tansundai emrumshangu hanabiaro la wahunda honi rangi nyumba ngujondunga sabia mzaza herunga solution mzaza ngwambo ukaya ya voto na mtsofanya mtsilawe mbaki hunda honi eyo solution bo mzaze
hunga namna wonambi mwana ho ya change kutsona ukaya yukairi shangu mwambi ukaya abona mstu hamili mbaki undawani wala bwana harusi hende hazini habahatishwa nziani wanzani habahatishiwa ni wahindi waidi ye mzima hamrambua hukaye mzima yo mwena yo ujoda honi shabanda haka ujoda honi la hijalo le mwanamshe mzazi hamba ukaya wo mwanzani wahi molikuli wala bwana harusi banda ye kariboshi ye sinema kajashida jirande kontukaye mshangu njuka umlola ngutrene na wahindi au kaminja joki na nilole mwana zarabana sheka gwanzia kane wanzani wa kimafiti msujuenda zangu au kama njajulula uhazar jamais yekanga mlolo yabona mdojoka ya tsilola yo unanzo tsilola ujoni hanzi tsilola ya fahami ya tsona tsowishia santina ulola weka mzazahi mzazede unanzo mbabade unanzo Marabamenji, acteur comorien, j'accepte Sikubal, Shai Manana Vahelino, Gawezungo Gazinwa Wawa, la Futsunokano Vayatriko, Kunundani, Olewa, Gamjo, Wawulezungo, parce que Rangujana Yodi Manana Vahelino, désolé. Alama, wala wahindi wala, on doit bâtir mwaname honziani wamambia ukaya, Rangu Maudu, Karitutsaha, Wende, hodahoni hula hahemzada hangu yode heli wambia ye shababi wamwambia ukaya rangu maudu karitutsa hawende wahemzada hangu katsuhabe hahemru mshado hahemzada hangu habemzada hodaho alaraha deja samrambu habado hahemru mshaho wamlola haukawlade mzada hangu henda hula ngarjo huwa mwabaje wambasi ngarjo huwa ye mwaname eti sinema haramba kawaidi mwanamme muhindi vanu warabwanu si mwamba wahindi ili watujelewa baika basangwa elewa watukufu wakati laula shababi haba oke kawati problemu ya behi ndo musujwa muonziani na wongu ufanu hazi ya masihu ya rantila masihu ya hoa wamnika ze programu zonsi pia mwanamshi wakatila ula shababi hawambia ukaya kabatsa taswisi gamjuzi antina wale harantre masihu yale ndambie mrumsha hambia ntukati parasa ula muhindi ikao dola koja hundahoni hakadena manyanya wanimenase wanabanti jahunu tena ya latif ula mwanama mabeka hamba utije yezi ya utije ula mwanamshi haba koma haba guja ka ujwa ka ula de mwaname loda minae valade deje mwanamsha sa dégoûté ha 2 mois sa dégoûté ha ne mrume ya gaspie mali ya tukachashi yafanya ukumbi ya tuwaze mali zahe nezevu zahe shazini zo ujili bandu wazazi kuambiwa na ukatsokubali umuhimu lifanya ukumbi je umtowe zile zefikiri wazazi kuambiwa na hao kubali umuhimu umtowe umuhimu lifanya ukumbi je umtowe et mwanamsha mjibu la bien sûr tu savais pas qu'il est mon mec tu savais pas qu'il est mon mec c'est mon mec umwana zalwa hunukaja ozo hamba ukaya c'est mon mec ola bwana harusi umru ya rentre minuit ukafanya mba plonge vieux port rentre minuit wakati la hajua anje hapara mzazi ababansi parsa e mwana mmeola oui, a pas de souci jazar si para buma vona la hazini ti parisa ye muhindi wola ya kuja mundahoni ikao kwamba ukaya yeye manzano he mwanahu wa udungana wasoma university wazima hanimenase wamba no jamunda honi ngujoni uwa mama mbamba jamba wi de mwanamme muhindi wola wakawa ili wanambia ikati jahunu tena ngwajoni uwa na senga joka wala ukwa juzungula batina zonode o wahindi wane ukwa juzunguli ya batina zonode bwa komoro
ketina mwanamshe ketina mwanamme heni bala waenda wobala zonode wawane na wangu wawe wangu mimi deja sitoli washono de chat affronté hasibabu ya mzazi mkomori harma bus ya bohe telefoni njakuba litidungwe mjomba huo ye telefoni la watu washono de taba vas-y viens avec ton couteau ye telefoni la wanu ika okwaji ani okwaji ubuje watina zonode nzazi mwambia ya borifanye bumza lokali mala wambie mdu mahema na huma mregea zemali mamdhulumu mumabe ukaiya borifanye iwo tuno hamba wodi manzano hema naho wako usoma likoli bazima finalement yemanamme yebana harusa hamba ukawamba no jahunu ngwajoni uwa na weide mro hahe yemzazi borifanye na wala anuwa jinga kawamba ngo wangu kwa juwa nzaze ni hanzao ni wazaza hangu mu respecte ni wazaza hangu mu respecte uwa komor gamgidi hamye bo mzaze wallah Mwenyezi Mungu kana uparuka nawe haukaya hurengeze mali za heshababi uo hurengeze mali za hukumbi hujitsanganyizizia wakati wa hukumbi hukauzina hukaruma furaha hudopepea bwana harusi komsa finalement hudiwaza zenjema hizo nezemali za riba mlonizo guamyo bwana harusi yerifanye bwana harusi katina tashwa harudi yejia ulowa harudi hodahoni eza fanyisha hili haforse wa yabehe talaka wamforse wampara mabia towaze talaka yaboy bidi ubeze talaka ya parando ola mjomba habana bibi harusi we mjomba wapeo ngamrudinu habi njamba kamtsinu wanahanyu hunu njamba kamtsinu wanahanyu hunu wajaba ngwajua uwe hawani uwe shawoni mlewa Allah waiche gamuhambi obo mjomba wewe we mjomba wapewu we mjomba manzaro hombi udo para bwana harusi ya tsuneda mrunayi mamrenge ya zemali mumabe ukaya ya bobe hazetwalaka na boyi emana hanyu dinyede mamreda nayi gamhali liao ye mhindi dizo ye mhindi hamdomineni nje mrenge ye mali ya hemkomoli mrenge mhindi mumbaharilie kamtsuhunga solution mapare mhindi mamabe ukaya no oyihalule mwana hako heshara shanguna mtume sha finalement gamu mpoye ndeza harudi katuja atijolawa gamnudini mabie ni moniseni ya ukaya ntsimuhara nanyi ni moniseni ya ukaya woni mria Mwenyezi Mungu waeche wallahi bo mjomba sinema wallahi bo mjomba kariboshi wallahi na Mwenyezi Mungu yekaka mja unjili ye mapesa ya bwana harusi mamwelea na mjemni uwe dans une semaine harma une semaine na mjemni uwe sha ekawa bile une semaine kamjahunga solution ya heba na harusi mwamnika zakirtasi hauma mlejeze mapesa wallahi nganjomvumbu wani wallahi nganjomvumbu mjohan wallahi nganjomvumbu bo mjomba wallahi nganjomvumbu dahola hanyu yabona mprepare mpuwa na hanyu wajiwani uwe owanienga wajibiwa katula mukana hambaza saya hasaka zabahani na mpuo wanahanyu waje waniuwe sha wallahi kudratillahi ya Mwenyezi Mungu ngamina yakin ukaya yaunisove Mwenyezi Mungu gamina yakin kayo ujo usiku wangu Mwenyezi Mungu gamina yakin kwa usiku wangu hija kabati wakati kanjo kwa ushidani trawe gamina yakin kwa usiku ikao Mwenyezi Mungu ujamba turam c'est ton jour aujourd'hui tu ango ufo wallahi ntina kwa ushidani trawe yode mana ikao nganjo kwa umwambia mjohambia bo mjomba yekaka mjata solution bwana harusi we mwamnika makirtasi na mtahe mroha anyo arme famia hanyo rekadi mwanamshe we yafanye pakside nae yekadi mwanamshe haumu mrejeze mapesa ya hunde kirtasi yekaka mjafanya ya hundasa kirtasi wallahi na Mwenyezi Mungu ganjo mafisheni yedi manana baukaya na mtahe solution
nikaze bahanu rahabo jabila yusemeni yeka yusemeni ibili kamjatsa habana harusi mahunda solution mambaga mfanyo pax ya hunda kiltas hau mahunda solution mamra jenza mapesa yabona mrume wanahanyu wajiwani wora hayusemeni jati mushanga njomvumbu wani wodo usiku ikao njokau puwa mahani vumbu omjiwa ni vumbu emadzina ni wafishe banu bomjomba manza songa haukanga wanu ngabwa jomba wanza songa wabali ya dhuluma na upeu na rohombi watsolewa ya ukaya ulade mwana he mwana ulaba ubani he mwana mshwa sisa Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu nanike mwiso mwema ya Latif umupe undau sabwe mzaze bomwana ha kalmetwa kubalia hulole wa muhimu yafanya ukumbiri mpendeza he subhanallah inuro hombindai zabangi marengama adi maiko hitswani mduwaza wa makaburi yanyu zabaringi marengama adi maiko hitswani mduwaza wa ihorjoka huenda zabaringi marengama adi maiko fikirani mduwaza wa yandhabu ya kabrin ufaka utihule wangungu afao wanadamungu afao haini shababi ufanya ukumbi na fikiri mretse sinema bagani makaseti mruna pensengo mruna fikiringo ngiya fanya ukumbi mruna tihadalwa ni fami mruna tihadalwa ni mzazi mwana mshe mruna tihadalwa ni mzazi ni mbaba mwana mshe hadisida wene mwana ya kera vidako rangu ya kifiri rangu ya hanzi rangu ngiwe ndo hawa tsahendo la cha uzunde suwana umegasima jingrini ngasima kaseti ulisa shababi wa kamili ujono kanga uhunyongoha gawona mihono mili gawona midu mili ngoshido hubose ngoshido hujitapilia wamba hukubalibo shababi hude huredo sinema dahoni hude huredo sinema dahoni zero zinu pia zijulo mafundi kwa zijuwao mafundi wenji walo harumwetinu na majournalisti wenji walo harumwetinu wa unao zedi zero do wanaokomo harumwetinu wa dhulumilo au harumwezeni kumbi wa dhulumilo au zero nguzao zontipia kwa japaro buwaze hanyo zao wazamba shangwa mbao ili haukambalibala huwa mwenyengao shangwa japaro huyabana gabona mafundi waheda harumweze ize maulida zeze shughuli wali wabetoa ze discours na utoa discours na uhambaja unaurenga bahasha yenswabila unobana harusi wala juzi ya wahansi wala nikeze bahasha hadungwa kwa japalo na ukanala tahe solution kwa japalo juzi sa shumu hao bahasha hao wande izjo wafai tulamuya tsambe parce que yetifundi ya Latif Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema na mkera vinyi mazababi mlo ulaya mji yake lini ngohi utende husibu humsiruni uhundu 20,000 euro huja huzilata s'il vous plaît na rinji yanki li baba nusisi de rabidi ujireme le fumo battez-toi pense un peu ukamru mshe mrumjuara Mungu uhadisida wena ye huamini ukayange dakoro wende wambiye famii huresante oke mrumshengu hanzo nge wakati wende udemande ndola hako wazaza hatu do ikawa kaufanyi wa ndola watina hata avia wanda umahao zika ureiswise o wazaza hatu do wakautsa wa ndola watina hata rakontra wanda umahao zireiswise Chasse et majaleo wa ngwa internet ngwa one ma copie sur internet ngwa one ma copine sur internet il y a des Snapchat il y a des Instagram il y a TikTok il y a Messenger il y a Imo il y a WhatsApp il y a tout ce qu'il faut il y a Skyrock ils ont un piangizo o wana hanyungwa chacheo daone o wandu hao wa wanzao bledar jaturam pas simple n'y va pas au hasard. Parce que wana azalo banu pia ni mlugo onti pia ni mlugo na snap.
wanazala banu pia hani mrugena TikTok, wanazala banu pia hani mrugena Instagram, gwa wanazera contre zao wanwaha telefone, gwa hadisio dao nao, gwa wanaze proje zao. Le wote de hule da cinema hode hule la mdum sheka kutumjua, kuja hadisi dawe nae. Kuja palo mle mamnakala. Kuja palo mle mamnabis. Gujo hule da cinema. Kani jankili si mazabali. Henu ufanya ukumbi ya fanya katiba. Haukawa usiku minjo ka ufanya wana mkesu lukaye mzade ujeredami. Gamdudi ni mwabiye no atukufu. Usiku mimi jomba gamlolo gamfanya ukumbi ya bwe mzade ya ujeredami. C'est-à-dire gamjeredami naji. Gam amini kangunanzo plus que tout. Gam aminuka elle est prête à tout pour moi. Hamahaba na nyanzo. Shatunuhenda comme ça. Na usiku njuma benu kanga mfanya ukumbi yabona mkesu kaya tuira muka jatso yenda komsa tuira mungondo kaya hahundua mahaba naye hahundua nyanzo naye hahundua umanzo au kakasuwa nada mahuda ohazar jukari nasiha rangu hale au pourquoi pas miti bogosi shami mwana mmejua na ume tinyongoha zabari tina ushida na bosa na nikemdu mshangu juna la mbati hala gamjo shinda zabari na tujonga mdu mshena lola tikana mzungu umetisi mkomori je suis là, je suis pas tombé dans les pièges. Mais le jour que je vais réclamer, que je vais me marier, namkesu ya ukaya, ngam juhansiwa 2 à 3 ans, ni bakimbabi juma hanziwa. Nge après quand ngabo découragement, m'lia déjà découragé. S'il vous plaît. Naribue maatu wanda hukana baraka. Narikiwa nada mwahanzana. Wazaza hangu nareti zambi. Wazaza hangu nareti upeu. Wazaza hangu nasikinu wanaume wajanyumeni. Wazazangu mnacho ni ya ukaya gamrego mwanamme weni mloze ni mwanangu rege mapesa nede zangu. Iyo riba. Wa udhulumifu. Wa upeu. Na mrensi ima hadisi danyua na hanyuka tsokubali ma fille l'importance. Gama nzon liwa bangu batipata. Ma fille, sache bien que j'ai déjà allé dans en Armani Kumbi Zinji. Ma fille, tu vois, à chaque jour, à chaque samedi, je participe dans un kumbi. Ou l'amtango. Accepte mon manangu. L'importance in liwa bangu. L'importance in liwa bani hangu. Accepte ya hulo le umdunge tswabili. Ya latif. Watukufu. Haini mzazi, haini shababi, ikao zenongo zinu zimtushe. Makalima hindu mjwambia bwana harusi, ne fami ya hebibi harusi. 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 07 73 90 17 54 Nampare haini mlu atuweze konseiza ilongoze fama ya mwana mshewoi ilongoze mjomba ya mwana mshewoi hadi konseye shababi woi haukaya ezafanyishi haneza jiri unitsi ubinadamu unupeu zinrongoza renga mda ikonga zifanyisha depuis très longtemps ranguma haya uwaza hata abasa owaluma kaseti da suwa naume ritso ufikiri ritso upanse shamdungondo halula uhazara yemzazi hamando yambia bwana harusi ya ukaya yengwa nzolifanye banda bwana harusi haeleza ukaya hambilwa chijoda honi ngujo ulwawa ne wambangwa jomwa watu wa komori kwa juka namba piti shawa uwa hindi duambangwa jomwa banda yemu hindi uwode hawarahi mana hao watukufu gamina besoin ya appelinga ikawa numero hangu wabidi mpare ndiyo mpare mkonseye mpare mwambi yerifanye yesi ufanya yende helinu o wazaza hatukamtsola ukainga mlao daraki wazaza hangu hani mdulo na 50-60 na mdojwa ukaya o ummati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam o winjwa hufama mungu mirangia mzaza ulo na 53 yabodo jwa ke mahaminji ndiyo waishi kutujwa hubakiwa na mahamitano kutujwa hubakiwa na mahamili
Kutsujwa hubaki wana mahamzima. Ria Mwenyezi Mungu mdauka na baraka. Ria Mwenyezi Mungu. Yeshelai horjoka mweda. Fikiri robo mtukufu. Tsirange ya dunia inu ili hadaya. Wenji na wenji wakau jini ka proje na proje. Mjoleze mwana mahani, mjoleze mwana mahamahani, mjoleze mwana usha Mwenyezi Mungu watamani. Aidez-le jusqu'à quand watukufu? Aidez-le jusqu'à quand? 07 73 90 17 54. Watukufu, jusqu'à maintenant, wanduko tsupara, wajuhanza wahensi hata message na barza komori, gevitsio gedivizio en différents wakatomdoni para, avulu mwambia nukaya gamjo amumlahoni, mwambia nyukaya yefamino, gamwani ko yuisemen, yeka kwa nakawanza watae solution yabona watae solution wani uwelahane jazamba, sha wallahi ganjo zamba, ntina uwa banafasi, yeka wajata solution ya heshababi wey, ya investise zemalizahe, ya jafanya ukumbi, ili yafanye maisha dena mwana mshekao. Ngumanzo, ngwanzwe mrumshe na mzaze wakaujwa kaya. Kwa tuanza bwana harusi, shafinalma, wamzinisa, wamrede sinema, wamambia ya ukaya, yelifanye dada mabango jo ulowa, yabofanya ujitapilie, sha olio yamba ukaya, gandela tahe muhindi uo, rimena sevat, rimambia ukaya, rante mana hatu tranquil, sha wahansi, ili, hawambia bwana harusi ya klawu. Bwana harusi abasatsi damitsindaye, hata wauda honi, haukaya mrutsi mndu. Ngabo siwasa jomba ukaya ngamlao shangamlao heshe hitu ambalio chetu shemwa nami nede zangu. Haubo mzaza ambalio chetu shahone de zangu. Haukawo krimineli. So wailinga joda mroni. Shawandu wa madani ikao tsila tazemadi, nezemvu, finalima ngamundunga onede zangu komsa. Subhanallah. Watukufu, Mwenyezi Mungu nanike hatima njema. Yarinike mwiso mwema. Yarijani kwa wanadamu wado eshelea. Hukahunulija ngarjo ulawa. Karijaja hunu jeribaki. Yekanga wenye wandu ikao nga mjihada yao. Ya ukangu juka ukanamu hata janvier. Haugu juka ukanamu hata Desembro. Haugu juka ukanamu hata 2024. Wallahi na Mwenyezi Mungu jihada wa mwanadamu. Yo ujua usikuwa mwanadamu Mwenyezi Mungu waeche. Ola yafa juzi sur scène malon. Ola haka ujini katwa mahala aranso wana nemrumshe. Yende haruma konseri. Haranso wana nemrumshe. Yende haruma konseri. Gam bloqué kaseti tsali nous parce que wana mabibia mandawana sina kaudo wala tsawakati. Va au diable. Na ibanda halaha yifame yahe kangu daruma konseri Mwenyezi Mungu ende hamtamani Mwenyezi Mungu ende hamrenge hafu devant tout le monde hafu devant wanadamu yodo mwambia nyauka wa Komoro Mwenyezi Mungu nanike hatima njema Mwenyezi Mungu nanike musumema Mwenyezi Mungu ajalie kwa wanadamu wadueshe lezana njema. Mwenyezi Mungu alipoona wanadamu wapeo wakuhanza upuangusha ha objectifu ili wa mrebezi watole wa yaukaya Mwenyezi Mungu waiche de mwenye kodra na hizo mfanyao wallahi zitarenga zwanziha haukaya ngaju wasuli aromba hata mpaka de yabo iyo kunguni nswamba Yusufu je sais pas qui hakomate mafiti nabo yononenziani kanaba butira balajao shangu jonya nyara hauya tsahimna zozo hoya birende zahe hauka wanadamu wako uhambwe ebatani wako urungu na maze commentaire e ko bilinziani sur l'autre tsatsa shokos buto jawar affronte na bo maze commentaire ngwajo hunra le kilo wanjie wa commente shawor wona kwa naswiti warongo hauka wona utsuruna ukaya sima zababi utsuruna za sura zatu kasura zulu na useo henu jo milambu ndugu jo mpue mani atampaka leo watukofu. Longue vie à vous nos mamans du cœur. Longue vie à vous, mes sœurs. Longue vie à vous, à toute la population comorienne. Mwenyezi Mungu anike jokanaher, yanike taufik, rinjian kilisi mazabab, wajazat wakane iman, wanashat wajuka hulenda na itsinjema, hodri mumdu sinjema, hata mpaka dayabo. Boum! Wa alaykum salam, salmataha. Longue vie à vous, mes sœurs.